Hello Facebook hoilen hanan dam chiolai ti zup nak kanai atu tan chu midterm election chan kalak thim nak ti mi hi anai changcha hi kong hepe tlai in US politic ithim nak a tu ning le thil sining chang khatlom pal te kan thei fian kho deu nang ha ding cha a point paruk te kha atoi fian kho chung te in ka van chim lai e thlai kho tu ngai mini van izum ding in hi ka mun hin kan van som na election tadan chu a theimi tam pi kan ko lai samhan se lo zaida midterm election dan se zaida ba pitnak ti mi kha atoi kho chungin ka van chim lai cha hi atoi kho chung ka van chim mi chunga hen tlompal chu then hem nak zong ko lai ti zum nak kanai e a thei fiang lo mi cha tu a khan atu tani ka van chim mi chu ka van focus du mi kha sa ko lai ti mi kha ma sa bi ka van chim le van fian tar masat ka du mi ase e midterm thim nak kong happy tlai in tu tana tlang tar bantuk in ka van chim masat du mi chu USA midterm election sining thei her mi le Biapitnak ti mi kha asalai apakhat naka midterm thim nak November ni riat midterm election chu anai chang ti chu zapi thai ase midterm thim nak asul lam le arian tuan ning chu zaida asiti in malama bihal nak atu mi zong kan kho aralai mi midterm election chu President Joe Biden cha chun kumli chung atam khatnak cha a lam tan tim avung se chang President ha chu midterm election me thaknak ding cha an ital lo ti chu kan thei mi sako saman sala US hluat do amat na mun ha asami out hluat do House of Representative timi zona hin thuden zali le som thum le panga le athat hluat do kol hot an athat hluat do kan timi Senate timi cheu thum cheu khat na chu hi midterm thim nak cha tim asitika chun ha I a result a chua ding mi chu atang ri mi Biden rian tuan nak ding cha abapi mi chu ase Biden cha ti thengmang salo in US President atuan mi na cha pau hi midterm thim nak ni an pe zul ding mi rian tuan nak ding cha abapi mi ase tu tan thil sining kan zautika abortion now thak inflation tangkaman ngei lo na Ukraine ral racial justice mi phunkar tlukruan nak le dik fel nak climate change khua chan thlen nak le sipoi aphun phun kong tampi he pe tlai in November midterm theme nak chu ahong nai tika me pi thin lunga me thak chiu ding he ahong ngai ti ase how le Senate long salo in governorship state legislature school board le local office na chu vial te zong chu hi midterm a hen theme an salai ti kha apakhat na midterm theme na kong happy tlai in van langtar ka vandu apan hi na ka zaida chan ka lak theme nak midterm election chu asi ti mi salai democrat na ni concrete atam deuh chu pe zul in un control kholai ma asilawa republican ni antlai kholai ma zaitin da me vote ka thak lai ti mi kha US rammi na cha achun abapi a hlei chi in chawza rian atuan choma mi ko cha chun me an thak nak ding hun hi an I thei fian her ngai khoi ka zona da ka thaka kan ram kan chawza ranga athalai ti mi kha atu liu bantuk midterm theme naka hin thei fian ka her ngai mi ase citizen asami rammi vial te zong ni I thei fian her ngai mi khe ase politic kal dan ukning in hi theme nak tuning chu kan van cover asia chun midterm election ti mi chu president pakhat kumli tham chunga tu ton mi election ase kan ti changkha ta chun naka Biden chu 2020 theme ase 2022 arian tuan chan tetan tuding ase te chu ram ukning kalning dan le thim ning dan ase rampi pakhata abapi asemi na state le adang office na thim than nak chan ase November na ria chu me pek chan asiban tukin tuan deuh zong in pek kho ase apathum naka zeban tuk candidate na da midterm a chun an izuam lai zeban tuk candidate na da midterm election a chun an izuam lai ti mi kha thei avan her ngai mi kha ase
house munma zali le somthum le paruk na chu kumni tetan rian atun mi anse hika zona kan ban thei fiang eher ngai ngai mi chu house au hlut do na I an tetan chu kumni ase US ishuining a van thei fian eher mi chu se Colombia Puerto Rico le adang US ram IOE mi thami asetung lo mi na cha zonga house munma paruk laka munma panga zon zong tukum chunga chun an ital velai thia balas pedia ni chun fienter nak arak tua mi khase tutana chun territories asami na zongkha hi midterm thim na ka hen an ital velai senate poll chu kumruk tatan an ngei cha senate is seat thuden zakhat cheuthum cheukhat chu tatan kumni dan ning te khan midterm thim na hunma an lakha her tukum chunga chon senate a hin state som thum le paruk mi an thak lai kai ka zon hi US ram ithim nak house le senate second van thei fian dinga avan how ngai mi pakhat chu kan chimban tuken house chu kumni an ta tan ase senate chu kumruk an ta tan ase I atang dewa kan ban chim mi chu cheu thum cheu khat kha thim na ka anital lai ti ase apali na ka Biden arian midterm election ni zaitin da bia acha kho hi midterm rian tun nak ithim nak ni hin zaitin da president atun liumi na cha a thenhem nak se hursun nak se achua pi kho timi kha hi midterm thim nak hi president atun liumi cha hen abapi tak tak mi pakhat ase kan chim chang bantuk en tu tan thim nak a chun Biden min chu lai lo na in hi bantuk midterm thim nak ni concrete kha flip ale thal kho abung kho chu cha hi thim nak ni atang mi Biden arian tun nak kha nur suan kho thil tuning chu president na hi power chu an ngei ko na in rian tun nak a chun concrete lutlai hi zei party deuh da an si ti mi ni hin rian tun nak a han tam pi lai rel ti khe kan thei her mi chu se e chu thil kal ning dan kha ase ti mi kha kan van chim du deuh mi ase concrete kha an ba pi tak tak house senate le president na di lakni a ruang mi rian khi an lak cheu te ka president cha chun chu how le senate na I tu du mi le rin mi law na ke fetar dinga abuak tlakan afoi deuh ti he US political ning tak cho se tu leo dir hmuna chun D party ni house le senate atlai Biden zong D party asi acha kumni tangre historically tuam bianing a power angai tu party na cha midterm thim na ka hin ning chang le pung han te in bal lo ti he US history a ning cho se ma chu hi midterm thim nak ni hin zaituk inda president atun liumin ha cha e zaituk inda ba pi ti mi kha hi appoint palina ka hin kan van chim du mi se appoint panga na ka republican ni concrete an control kholai ma asilawa di party ni da an pe ri ko lai hi zona hin me umtudan kha kan lung afian her house a chun di party hani atuwa an nge mi me zanhi le kul en zanhi le hleini a hunma pakhat along mi sit panhi r party lein along mi he di party ni hunma tamdeu anla chucha republican ni teinak ding cha chun hunma panga rong teina an hu chap a haw 2020 ninga chun zanhi le hleiriat hu nga dinga zanhi le hleithum an hu tu tan teinak nga ding cha hin me hu chap zeitluk da a haw republican ni ma control kholai ti mi zona hin tu tan na hin me tamdeu an hu kha abapi ngai ngai mi ase hi me ni hin tu tan atang mi an lam thlon chunga dini ma hruilai arni da hruilai ti mi kha ai ngat chan te lai aprok nak 2022 kuma zeibantuk state pine na ada governors uktu boypol le territories pathum chu thim an silai timi he ase state somthum le poruk le territories pathum na chu November na riata theme an san halai National Governor Association thrui tu lein atu liu dir hmuna chun theme than ding in a qualify mi na he somthum le pakhat an umi a qualify lo mi pariat le re-election ding in
ai team lo mi an ta chut nak tlom te kan van lak asia chun a cheu khat kan zo na sia chun Georgia Republican Party bring him to the party Stacey Abrams ni azom cho Michigan Republican Tudor Dixon Democrat Governor Gretchen Whitmer Texas Democrat Beto ni Republican Governor Greg Abbott chu azom cho I chute chun tutana pine state na governor thim nak chu to asalai midterm election timia chun governor na local office na school board na legislature na kaban tuk pol kha thim na to chan ase hi thim min hani hin ram hruinak ding cha atang mi president arian ton nak cha se hi midterm chan kalak thim nak ni hin thil hi that nak tam pi sarsiam hibantok midterm chan kalak thim nak ni hin chan kalaka ram pakhat boinak au ma se tlam tlin lo nak au tika ma se isiam rem nak ding cha khan hi system ni hin ram kha sarsiam midterm chan kalak thim na khe ram sarsiam nak ding cha thil tha ngai mi hruining ase ma chu tompal te tu tan midterm a thim na kong hepe tla in kan thei chap dinga kawan chim du me se angai tu nan di lak chunga lunglom na tam pi kanai